tahu gimana supaya telur rebus mudah dikupas, siapkan air di dalam tempatnya ya. Wanna know how the boiled egg easy to peel? Okay, prepare a water in a container and then put the boiled egg wait till the egg is a little bit cold ya, getting cold, and it's ready to open ya. Biarkan sekejap sampai telurnya sedikit agak dingin ya, barulah ambil. Oke lah, barulah dimakan. Oke lah, semoga bermanfaat. Horas.